Banda Aceh, 9 Agustus 2020 dimulai. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atuh jemala, jaro lon siplo di atuh ule, meahlul lake bakawong dumna. Jaro lon siplo di atuh ubun. Assalamualaikum lon tegur sapa. Jaro lon siplo bearsi kurung syarat ulun kun tanda mulia. Jaro si kurung lun beot lapan, gelang pertimpan ngon asokaya. Jaro lun lapan lun beot tujuh, ranu pelambungku lunjuk ke gata. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atuh jemala, jaro lon siplo di atuh ule, meahlul lake bakawong dumna. Jaro lon siplo di atuh ubun. Assalamualaikum lun tegur sapa.